tuna hian zandariat le chan velania naktu zan hian League of Mercy Gilgal Court te hianin jail ro sang hi momento pek ve nge khan du sia ei chop chil deuh takin a siam sakani a phuro me don din munam mizoram lar ber momento tur siam sak hi mo anuam ve san pa sim simani chuti rual chuanin ka photoshop khi hlui to lutuka thil hi ti tak tak theilowa thiam nei na thlin box hi lowa thiam da nang angin an tianga anal lo le chiang te mai dam kan til to ani mai momento pek tu hi khatla ka han le hi nia chuin hi kan tianga nge ei ni boka apat hemi pathum hi nal lawin kina aron chuak do ni alo chuak le kan lo en do nia he pathum hi nal lawin kan chuang fu chiang te ta tur chaltang li livenga in lua a sokhe sa a hun ve tur kha ni na lang se chuang chuanin uluk dawin kan tianga seitongin ka photoshop hi portable mai ni chuang chuanin ama hin chuak le top zela save zela nga ya khoi lek chuan ti vel ni a phone hi kan thla ka a phone hi du zo hi nang lo thei khop mai a then chuanin ler de te an du a then kha chuanin ler vak lo te an ti le ti khan ngai dan hi nang lo khop mai a film khurangai nu ho pe chu an phun cher ve siam ho kanan ti kola khiti khian lung oi tura ka ngai kan pinang haya kata kan pinang zong hi nia jail ro sanga momento tur nal devina chuak don kalau endonia pani chuan heng te po hi thiam ve zela tha ang ve khop mai hei
kan chiarang yo athui League of Mercy Gilgal Court te phua ania jail ro sa youth icon top 5 date ni som thasom pani sani sumni pali Tuesday LOM in khoma minran in khom puyo wangin kan lo me lalpan mal somin roisel charo se League of Mercy Gilgal Court ti ani an secretary na phua moyem heti hian order kan langmal mai don nge ni ka soyang khanin heteng te hi ti ve thei zel tra siam tet bai mi hi nia kan zo plan don ani he thil hi jail ro sa te na ain hung ve ran don ani kan chu tang